Osisikire no waje kwandikire. Osisikire ninje kanje ngune yanje bakugiterayo ukahura y'abantu batari bamwe na bamwe bakugezarawa no bahereza butumwa ki ati manya nyoni ntambura n'abantu abakunkunda abakunzara batingwenda kubamanya abo kwa to muntu yanaza no kana takwiyicirizamo so nyini ntambura n'abakunyikirizamo aba batakunkunda abakuzarawa abutingwenda kubamanya uba bariyo bati bariyo bine n'abantu bazarabwe cyo kindi n'abantu benda ngo bacire batacibire so atabutinku bataye muyanje nyoni njara abantu abakunyikirizamo. Yes, habarufutire n'abakira amazina MC Mashweko kandi abatangira mwebare following Nkore Media kandi mwebare gumana mureba program ikibozi ntaturuho mpora turi kubaretera ibintu bitari mwe turi kubaretera amakuru gatargamwe na gamwe na star na ba celeb bibona ntubantu bareta program eji ikikuriyo gumaho gumano ureba kandi utargaho bweno erizoba nabaretera umusheja wa mani kandi abatire ndongo muyikiriza nesha heza yendo kugambira no wayine cyeshongore cyenshi trendinga almost to muhanga ryona no wayine cyeshongore cyenshi trending kureke yo utakakirebere iwe ni wayine kukironda icyeshongoro nbaketesha hambwe ni we ronde cyeshongore cyo kandi obase kuba no wihurure cyeshongoro uhure ngoma uhure viberumu reka makira banza baramutse nakwakira Israel Kayugi Yaman ndamusaba kutureba n'abafana babo banzo bakoreho abakoreba Nkore Media n'abamani twakunda munonga nimanya Nkore Media international ari umunsi zona ungati nito tujibitse to baseribu twatarona ite gukora so nitubamani na ikagaraka ikabe yamani awe yondeza habamani kandi atkana ntaro yatyanita yayiso ya Izeraika amazina gawo gayina nibakweto amazina banyita Izeraika agawa go bakubatiza mu kanisa atago nibaganye sire ago mu kanisa nigago Izeraika ogo pastor na wakatango wache na kuteka amashita Izeraika noza akareba ngunyine migisha kandi nkunda tinkwanga unkawana no shiteko mu opposite wankwata mbwana kunda be muri sho no mpora okay Izeraika noza rwankai ndi umunya Uganda ni Manyisa district nanyi nayishanga tinkwaye kuzaro nayishanga erezo batiga kucengereje konka kwata wende kuma ndi umunya Uganda uri umunya Uganda ndi umunya Uganda wo mu Western endongo wisha wagitandika bwireje endongo ninja turi myaka 2 mazeme myaka 2 mu ndongo ukatandika na cyeshongoro cye cyo kutandika endongo yawe ati manyecho niwo kabe no cimanya ongata buta kucimanya ngatandika na tukore nyewe nani nkubusa behalf yabari yabarebi bawe n'abafano bawe abizire aho kwija wa yeshongwire pastor buri cyeshongwe cyo rufutera ine fano wikiri kureta ati yo yiro kugira ngo representa tor fano wanje nyewe nimbasa ko fano wawe konka nyewe nimba nikubuza behalf of bari yabatarukumanya katandika na tukore ungana wo gota kucimanya tinkumana arinzire cakabe yacironzire okay imurundu gwa kubanza kuzo mu studio ukuza kushoze ngoma yawe yatukura umurundu gwo kubanza ukehururota kota ka wagira mu mic yona nganyine vibe abakankantu ninyeshongora Mirwa mu studio nanke ngoma nkewe ndukura ngo wari mu kutambura mic nanka beats nkebe nabandi kandi ati beats rechizibu yoce shunguka soshitira cikaba hit chichamani yeshongoreje utambura beat no waheza yo kujanga makurema kutambura beat wanurema kutambura beat no tari mweshongoza osisikire no waje kwandikire osisikire ninje kanje ngune yanje ne yako nkabeshongoza bingire babahandikira kandi nubo kono yahandikira haro work time okashanga ngo cyeshongo cyo mushongoza kakigura ninga hino wakimuhandikire yo representer njita gukora research umanyo wacandikire no akito akuganira ntubantu kureta kugira ngo oshobore nyewe nimbasa ko nyine information eyinture ningambira abantu ninga shobundo shanje information eje indi kugamba hayino ko bire cyamire mukonka iwe nkiwe mukama w'ikintu niwe ko nogeta no eki kikagenda kitana kiti ati manya kangambire hati nyo okwija kuntaya isa ni wamba program so ine ko ndo handikiro sisikire nawe akakwereza program ukamutaya isa
okay shaha yona nsako baretero wahandikiro siskire izereka ba abeshongozi bijiri mu eshongore aho mu western mwakore bishongoro bingi hata abeshongozi nkaba upcoming abaro kwija ukabere no bahabura hoki nyo ba upcoming think bamanya nyikigambo upcoming nyirushingambe mu ekindi kumanyisa abeshongoza abato abakiruni bijo mu industry bari bazafutandika kweshongora ningashi abatandikiye cyeshongoro kimwe kimwe hata abeshongoza abato abarunu bijo mu industry bakutandika kweshongora nyinde kigambo kigarura mu rujungu kuwa kigambo kubanza turecha byane bishana nibishana nkai nibishana kweli abarukwisha nchimaisa upcoming up no nayiguru abakurga higuru barukwisha abakurga bakuzahansi bakuzanga arukurga ko asumucyaro barukwenze jangu down coming anya nimbasa kumanya nimbasa kuteka ni ba rising star abashongoza bakutandika ba rising star onka upcoming natakajije mu studio atawo benyene mbone no bahaburake ba rising star kanya ati mbahabureke nyina buna benyijo murongo tino wampabwire ni manyisa iyo nkiyo wahikiremo wamazira mu bwire ebyo reberemo bariya no kabe no bahaburake ati nyo kwijo mundo ngatekinga risk nazo mundongo so no batekinga risk abo kuba wota taking risk to kufuna nyo tije chikwasa kubagambira ngo mbahabure nyina nkabura natandika kweshongora yunga kwebuzaho natatakata kuchimanya hata yoniza kwabura ndo ndijo ngo aje shongore aro kushangura mwana ngo wabahabure ushanga ryo muri sawente kana ende ngo aje zo mu music ushanga yanda kuba pastor ushanga ibintu wabishisha usanga ati wamwe ati norebeje ndongo ndongo ti yaburi yomwe ndongo ne yabarondemu tikugira ngo buri yomwe nakuba mweshongoza waza kuba mweshongozo ine ko uri mweshongoza yakanyo n'umucaci nkani nyeshongora mwene kweshongora nayishomero nkani nyeshongora so nkereka ngo kweshongora gatandikira nayishomero ngatandikira nayishomero so ati nkani mweshongoza that's why I'm artist yeah abantu abaruko bari nko kwano tambara nko koko rukure ngoma yawe bakugiterayo ukahura y'abantu batari bamwe na bamwe bakugezarawa nobahereza butumwa ki ati manya nyoni ntambara n'abantu abakunkunda abakunzara batingwenda kubamanya abo kwa to muntu yanaza no kanata kwiyikirizamo so nyini ntambara bakunyikirizamo aba batakunkunda abakuzarawa abutingwenda kubamanya oba bariyo batibariyo bine n'abantu bazara bwete kindi n'abandi benda ngo baci batacibire so atabutinku batime yanje nyoni nje n'abantu abakunyikirizamo abantu borukora nabo abo kwano reba tica kandi ko mwenda unkabona buryo makafinance different omaga jeta G onije jeta P onije jeta Chu onije gweto mukaga kandi rye nyugiteje buryo mwenda so abantu bono bareka bagambe cyo bakugamba just you know mango babo bariyo because like omusiyona nano mushongozo rukusinga kweshongora unkano ushanga abantu benshi bino batakumfollowinga which means buryo muna atwara habeye wacenga bona tibakaba bawe yeah nyoni nje ndani waba kunyikiriza mati namwe no kuntayesa no nyikirizamo yes yati uri wanje twatine kukurunda kandi nturundo umuntu otkubantu ikerezamo kandi tukumango at least inawe ine cyakozireho ngoma yiye ine cyakozira atire ngoma otire cyeshongoro cya pastor Israelika cyeshongoro cya pastor kikwasira hanze na iguru namwe abatakakiro de hurireho bakironde baruri cyeshongoro cyo cyeshongoro cyo nicurungi ukashitamo wayahandikira rwe muziri y'amazuma atecho echo ninjira ati ni kucemanyira chikwetaga ngoze kumbuza ukastama ashono jya nkanyemerire of course nkashitama nazandika Israelika hari abantu iganda yahati umuntu nahurekesha ngoro nka pastor yajya ati eje shaho tagitekamo umuntu ahora yakuyatekesha ngoro cyo kandi cyemura manyati kangambere neza sho umuntu asa kugira ngo kumpa interview jure suti wakora nshobi nanyo kwa interview njwire amulesi nakora nshobi so abantu bineteka yabo kandi tuntu shongora abantu buriyo mu kwihambece ekikumukorra akito turya abasanyusa turi basanyusi turya abashemeza abantu kugira ngo abo twashongorra bashitera mabara bashitera ambaga bashitera harufu mbona buriyo munashemerwa mu nankaye umustahiro ye yakukunda ninge cakufiringa so abantu kabagambira ngo bagambe cyo kabajema yo nukore cyawe kushemeza haja bakufollowinga abaracange bacanga bona te bakaba bawo mushijawe yamani nakwitegereza omwaka ugu ningashi not planning ngire nkari yari kugira ngo utereze nka concert
ati takajiro mwakogu enyuma nyine yo kura bibiri nyine yo ya Spider MC abana bumuka nyine ya Max Pro different ati bendiyo nabatere shaha hata chimunchijo misho ni ibiro ninja ati watakachimanyira twataganje kugambira abantu obajo katika ngambire kabari nyina kwatira kazindaro kabari nyina kwatira kazindaro hati gambira abantu ebyo bigire yosho ogambira abantu tebiro abiri na mwenda yo kwa kashatu omwaka go 2025 iza yakayinesho aha mwengura yes wacenga ati bagambira racetegereza ati bagambira ebiro bingahe ati no siskire no wasiskara ebiro abiri na mwenda byo kwa kashatu omwaka go 2025 tona twatomuhanda gumwe tuzari nyumwengura izara ikayuji aine hoso aine konsati ya mani. Now you are blessed. Our blessed. Ati garuka mu mugwa. Aha. Izere kana nokwenda kuvuza ari cyesho ngure iki watire cya iki cyatenda na Spider MC. Yeah. Spider MC okija wa muhanka yiwe connection ejo kajyanka ekar Kampala ko rukunu connection ejo kagitungota. Ati manya. Ati wale ba Bobo na Stamina Museveni utakayibuza connection ya Argai. Wona ni ba president. So ati waranyine Spider utakayibuza tikandi connection kagiye kandi urano mweshongozo ni mweshongozo. Of course embuzi jane embuzi ntama zijane ntama atakambuza connection kagiye kandi ari umushunguzo mutayi wanje yo no muranko wa mani mu president no ya just kugira ngo mu uri akaro kuri kandi kuza kutunga connection ejo bwiro bwenge ni kiba kigumbere niwe yandonzire niwe yakurunzire okay icyo ninza kukikiriza abo kuba nkareba na studio mukakosa kuno kandi yarga kuri yisha kuno so icyo ninza kwikirizana nacyo just no kugira ngo abantu abana ba Kampala beshunguzi ba Kampala bari kam tibali nkabakunuya abakuno ni bemanya ni betorango nabamani kandi batari bamani onka bakora ko kumukwikirizana mwakwatagana nakoresha kwenda kashitambura je mucendera bitari nke byakuno byo kuri muteceshungura kwima video yaman Kampala oyireho Spider MC numeshongozi cyo ndijo wakweno urakurigera nkiyo ko urkweshongora wakweno uro kugeti nkabere ni nyenda nkati naza kora munka kora bona ya Kampala mu bantu babaganda nkoreyo nananka mweshongozi ati nyowe nyabeshongozi nuba kundonda akanyo ni nyo musiro ni mawuni ndi kusingayo so hano njango nyo nkabe ni kora noa nibo binde kundonda akanyo ni nyewa mani ani manyisa nkiwe kare waho hadi katigire ngo wajeti nka Kampala ejo kundu kugireba nka chaba hombwe nkajya kawe ngira unakora nawe nk'ekeshongoro nkakozere nananga ati kuruja abantu ba Kampala nje bari kamu kandi bankwigana nabo bacenga business ya music kabija bakandonda nyowe nimba sakora nabo mbona kare hati kanchi kwangu heze nka Kampala no ho wakwe no rorkwena ngo akurunde okore nawe kesho nyo rukwija we nazonga zari mu eshongozi tinkaja ngo nanga tinkunemingizina ashikuno kumugamba watakwenda kora nanyi